Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inna min azami ni'amillahi ala an-nas bi'satun nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allahu ala khini fitratin min ar-rusul fahada bihi ila aqwamit turuq wa awdakhis subul wa aftarada ala ahli al-ardi ta'atahu fakana sallallahu alaihi wasallam istijabatan li da'wati abihi Ibrahim hina qala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa kana aidan hada busra akhihi Isa hina qala ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Mga uripun wallahu ta'ala, kisisilaan sa ikwagama, isa kung mga ala alimu wallah subhanahu wa ta'ala kung mga manusia na lalambu na sa mga muslim amyarat kiyasiran sa ikukaysay sa wallah subhanahu wa ta'ala na giya kiyasugu akiran Allah subhanahu wa ta'ala siugukiran wallah subhanahu wa ta'ala sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ikumasa uurian umiyakatundutundug ang mga sugu sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pulimpusan ko mga sugu kamurian o mga nabi o gaid na suwini sugu kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanaba si ibu siugu sa kumanga sa kulupa aing daarap kasiugu sa interud na dunia. Sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na limu sa ikulang-ulang wa nakaadan kapiter wallah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ded na kaya sugu amir kaya Muhammad arwar salimu kulang-ulang wan o kaadan. Sa mauto mga uripin wallah na sabab ko kaya wallah subhanahu wa ta'ala kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyaturo yan siran o di na miyang guna na niyan siran sa ikulala na matitu agu niya pakaliwanag yang kiran so kapeo kapagintaw amisa sabab si ko kapagunutik wagamaw wallah subhanahu wa ta'ala. Sa manuto na inipaliugat kira naman bu wallah subhanahu wa ta'ala ang mga manusia o di na sa mga muslim akaparatiiran nagukaw nutiran si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakagis kaniyan iiniturur katanu wallah subhanahu wa ta'ala aladiyawan na mapia pitero wallah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sabin-sabnar amya adin rekanu. Suladiyawan na mapia. Si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ko mga tao auno taniran nagupaparati aniran. Udi naman didingan niran akip berat mu aniran si wallah subhanahu wa ta'ala naguswal wa na mauri. Mga urip wallah
Nagyang kaya subu'a wallah subhanahu wa ta'ala kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ginani kaya tarima ang wallah upang ni Nabiullahu Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sa ikukang ganatin yan, sa ikukaruman yan, asu Hajar, Siti Hajara, aguso Ismail, na ayamaanan yan na sumiyangur si isa Kaaba. Na sumiyangur si isa Kaaba, na kaya sa uriyan nun na miyang nikwallah subhanahu wa ta'ala sa daan na pitero yan ang kaiyaw pamanapang ni. Haykad na nami, sugu ang kakiran, haykad na nami atigwi Ibrahim na sugu ang kakiran susugu aso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apadekiran kabati yang kiran sa mga ayat ka nagum ipagendaon yan kiran sa kitab aso Quran naguso hadis nagumasotin yan siran puun ko kapanakuto kamataan aska na malaidaag amaw ngan gayang kayo pamanapang ni Ibrahim alayhi salatu wasalam na inalwi iwallah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah ayat amagato sa 20 agusyaw. Gaya panang kayo pamanakya subu ako nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gaya isubayang bayanan wayama na niyan na mapia tutul apianutul ini sampai o Isa alaihi salatu wasallam ko Peter aniyan. Peter yana ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat taurat wa musbassiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Peter o Isa, hay mga buwataan ng Israel, mata-mata na sakan na sugu akur kanu, o di na sugu akur kanu, wallah subhanahu wa ta'ala. Apat tatanto na kan, o di na anakar kanu matanto, seko hadapan niyo. So Taurat initurun ko Musa alayhi salatu wasalam nagwana ka sa kanong kabugi sa mapi at tutul. Agyang kaiya mapi at tutul na supakataling asugu ko uryanakan pakataling arasul ko uryanakan ayang ranyan na su Ahmad. Kay mo to na dapan turunin sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya sabuta din sa kupang ni Ibrahim alayhi salatu wasalam. Da aluya o nabitan mo Ibrahim alayhi salatu wasalam iba sungaran niya na su Muhammad ugaid na piyang ninyang kuwalla asuguan wallah subhanahu wa ta'ala sa sugu uli na pakatindigan wallah sa sugu so mga uri pa niyan sa amanan niyan na padikirambu kagiyang ko to pa mga tao sa lupa Arabian na mga Arab na sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Arab mambu na sukman su Isa alayhi salatu wasallam na pirang ko niya na ayamanan niyan na aya pakatundu na nabi ko uriyan yan na su Ahmad ayamanan niyan na ginan din sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginan mga uri panwallah isabab aya bu kawatanaan o di na pagalitan ng nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam maguso Isa alayhi salatu wasalam na 500 agupito pulo agwisa ragun 571 AD. Sa manuto na mga uri po Allah subhanahu wa ta'ala na agyas kita no na inuro kita no siyugu wallah subhanahu wa ta'ala sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka an makamuayan ang kuto pamana antap unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam magitud ni kabaya wallah subhanahu wa ta'ala na miya wajib kita no mambu mga uripan wallah so kapanalamat tanu sa ikwallah kasiubuan tanong yan sa muri-puriya subu taman sa dibangkitan sa dunia dibangkitan sa dunia
na ayatan din mabubaluyan nabi naguetan din pagunutan sulang-ulangwan andekwan yan. Na panalamat tanurun sa baribu-ribu panalamat naguunutan tanu so siyubu yan asunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga urip no Allah ayamala mbaluin tanu akarina sa mataan na pagkabubayaan tanu so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na parati ang tanu naguunutan tanu nagunggalabakan tanu so ini suguyan rakitanu naguisa partanu ko mga ginawa tanu isa partanu ko mga ginawa tanu sulang-ulangwan na ini sa paryan. Peter Allah subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasul fakuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sa din sa minitaling umarkanu o Rasulullah sugu Allah nakuan niyo kapitin niyo na sa din sa ini sa paryan rakanu nagnagkin niyo. Mialuyanan sa ikusuratul Hasr ayat ay kapito tamang ku ayat ay kawalo. Bitarupan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Pananggilai siranutuwa susupak niran suwaya maanan yan na suguan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pananggilasiran o bakiran may sugat supit na tiyo ba amala o di na bakiran may sugat susik sa amalipris. Mga urip no Allah na pitarok no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Pananggilain niyo at tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sulang-ulang wana pimbabagwa galabak sa ikwagama sa ikusimba sulang-ulang wana pimbabagwa galabak sa ikwagama lagi do simba kamata-mata na lang-ulang wana pimbabagwa galabak na bid'ah ay maanan yan na mibibida sa iku kaya layaman na ini sugu nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam adi padikwi ni sugu yan kalangulangwan adi padikwi ni sugu Rasulullah kabid'ah na kadedeg nakataon nga so kadedeg nagina ni kesabapan sa ipakanaraka o mga uripan wallah subhanahu wa ta'ala. Agi mo to mga uripan wallah akisislaan kipagadatan na padapan ko pimbabagu akan nabapad ko subuan kuagamatan wa agama Islam nasudikas lasla ako kinimbawataan ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gianan na mala abid'a mala pimbagu manusia aknabanan minisiling ganata ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naguknabaping galabak mga sahaba. Mga urip no Allah miya katalingumap manang kaiyaw pamanawlan-ulan Arabia al-awal na ayan debay ni sasakuyap man sa mga pagalitan mga babaitan mo adiran din galabukan ang kaiyaw pa ma na di kaslasla ako nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ningaranan sa kap maulid na ayamanan niyan nagid ni kapakatukoy mirkanuron sa pumukas kami sa kataksilan sa ditanwa na niyan ng gulawdaan kagianan na did na ng suguun unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagudad dar katanu suguun wallah subhanahu wa ta'ala as kaniyan isumyugo kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kinimbuwata ang kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na di matatendu so gawi nagud di matatendu sulan-ulan karabi al-awal na di matatendu wanto na gawi adin na mitero ase ikwi kadwa gawi ko rabi al-awal adin manamitero ase ikwi kawalo gawi ko rabi al-awal ad namitero ase iko ikasapulo ko rabi al-awal adin na yama na niyan nagkakapit sa iko ikasapulo agudwa ko rabi al-awal aalungan na isnin na diyanan mga urip no Allah ayama na niyan nagkakalilid ayama na niyan na mga kakapit sa isang kayo pa ma na maulid ang kananaw pa man na
so kung sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inimbuwata sa ikoy kasapulo gudwa alungan na isnin kurabi al-awal. Panguripon wala na pananggilaan tanwanan. Kau pamanian ko benaray ni sugu nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ito na niyan rakitan. Na dito na miya to na hadis aban niyan Petero at sa ikurian na celebritan yung sila yung sukinimbuwat andrak. Ikadua na sa mga sakaba na dito na ba naming galabok sa iku mga sakaba. Aw badigyan ko tuwa masaw nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gusto mga sakaba nagyutoy permirwa masa sa iku masaw Islam. Kapitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul qarni tummal ladina yalunahum aya permero ko mga masa aya permero ko mga karn mga century na so aya maanan yan na so kapapantagan na century uli na karn kapapantagan na kurun na urian yan na sukman sumya katundugrakan dito sumasaw mga sahaba na sukman sumya katundugkiran na mga saw mga tabi at tabiin na sukman sumya katundugkiran. Kaya mo to na dayra nanan gulawla deden abamiya panutula bakiran di sila ko kinimbuatan ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulong mga urip no Allah nagyang kana nakop maulid na ayam ananian na pupunayan sayanan tanusok paparangayan o ayam ananian na mga salakaw yagamah lagi ng mga Nasrani, mga Kristiyano ko kinimbuatan ko Isa alaihi salatu wasallam. Mga urip no Allah na Peter Rasulullah aman tasabbaha biqaumin fahuwa minhum sa din sa tao at panayan say naniran so pagtaw na padakiran so ayam na niyan na di manayan sen tangko ta mga pagtaw ayam mo rin mga urip no Allah naginan na min gulu fiddin pad sa iku galabak akita taralun ko ayam ananian na galabak kuwaga maadar ka subuun piyay kambara simbangga may ka kanabar kay ni subu wallahu ta'ala nadarkap ni subuun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diterima anang kota ayam ananian na kaya ayam ananian na kinitaralun kasang kota simbangga wallahu ta'ala kanabar ka susubuun wallah subhanahu wa ta'ala sabab roon na lumindong tanusik wallah ubar katanumi sugat so rarangit wallah nagususik sa wallah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.